Myanmar News Lorkhom China in Military Council nena dollar maktadoi rukpedon data han post ni som panioga sang ni som ni pakhat China sarkar chuan thu nei na pong lak tu Military Council nena mason na kong sang som ni pakhat thonan dollar maktadoi rukat thona pek tum thu Myanmar Foreign Minister in soi Reuters News chuan hei hi February ni khata mipui thantlin sarkar paithla sipai rorel pol nena tho ho na nei thale tura China sarkar malakna pakhat ani thu atar lang he sumpek tur hi me konglen kan tho ho na project chunga ta na pe kani tur thu Myanmar Department of Foreign Ministry lam chuan atar lang ani chu project chunga chuan ran vaccine pek culture agriculture science zinvei wana tourism le natural disaster lama invenna na man tur ani dona thotan ni khan Myanmar ambassador China rama omchuan inrem na thuwa minga sign to ti China embassy Facebook page ha po anem nge na tarlan ani Myanmar sipai do dal tu pol chuan China sarkar chu thantlin Aung San Suu Kyi pai thla a man tu sipai sarkar thop tlata an puwa ma se China chuan chu pom lovin ram buele har san na kong su kiang thei tura indor na lama a thlop jok thu a soi ve thung ma se tun hnai hian Myanmar ram chunga natural oil le gas pipeline siam na te business zone le longchol na seaport project ho na lama China enroll na thuk sot le ti hriat ani senior general Than Sui le anupui damdoi ina in enkol data han post ni som panioga sang ni som ni pakhat senior general hlui Than Sui le anupui do kia ingte chu nipi do khum sang khat omna damdoi ina emergency a enkol an ni thu mit ngeya mutu sipai officer bang to pakhatin RFA a hil August ni som khan ni bi do Babu Thiri Township House number A1 a PPE korha hovin senior general hlui le anupui chu an hruai chuaka chu in entir satlia turan ni lo thu chu sipai bang pa chu an soi ma se ni zan lama chanchin thar thedar Than Suya thita ti ero chu thudik lo ani thu a soi bok tuna chuan senior general hlui Than Sui hi kumsomriat pariat mi ani to a kumsang ka zakwa somkwa pani atanga sang ni som pakhat thlengin ramro rel tulu berni na prime minister State Peace and Development Council chairman ni na le army chief ni na te achel veka anupui do kia ing hian akum somriat pakuana mangmek ti hriat ani caretaker government ro rel ni ko chungin bompuak voi somthum pakua le mi somni panga ka hlum tok data han post ni som panioga sang ni somni pakhat August ni khatatanga caretaker government in sarkar na anlak nu August ni kuwa thleng khan ram chunga bompuak voi somthum pakua zet puak to in mi somni panga an thi towa mi somni paruk hliam an ni thu hriat ani bompuak awang le sipai te awanga thita te hi sipai lama captain pakhat police sub lieutenant pakhat le reng nei mi pali township administrator pakhat ward administrator mi paruk USDP MP le hoi hotu mi pahni sipai lamtang mi pui sipai pakhat tlomngai pol zinga mi pakhat information petu mi pakuate an ni thu hriat an ni bompuak awangin police mi som pathum le mi pui mi som pathum an hliam bok ani military council in Yangon Adam doi go down 10 khat khar sak data han post ni som panioga sang ni som ni pakhat Yangon region a omdam doi lo che khol na mun pui le pek chuale na Mingala bazar le boyoke bazar bula bazar go down 10 khat chu August ni som pakhat Jinglam Khan region sarkar office staff te amuna kalin an khartir ti hriat ani damdoi da na pakhat nei tu chuan min khartir chan ber chu tunlaya halkal covid dam lo te mamo thi sen khang tur veng thei damdoi la lu turin registration in nei lo ti in min khar saka an mani zokin min phal saka wanga la lut kan nia hemi thlen nu in register lo ti in min khar saka ni ti in asoi Yangon region chunga township paruka damdoi da na go down khar sak chungchanga BBC in sumdo na tred lampolan how tu azo chuan an chui chian mek thu a hrila ani na taka chuan August ni rukhan Yangon region a sumdong pol UMFCCI le ram chunga damdoi pe chuak tu company te anin mu khom na chuan in enkol na damdoi te chu
olsam taka lak lu le market a chat laklova zor chua thei dan le red sang tur control bok turin in mu khom na an lo nei to ti UMFCCI chuan thu chua lo siam to ani military council te hi azung chopin kan nuai chimit don ti in KIO president in soi data han post ni som pahni oga sang ni som ni pakhat chawvini zim manga military council te chet mek na hi azung chopin kan nuai chimit don ti in Kachin Independent Organization KIO President General Enban La chuan ogas ni som Kachin martar te nia athu soya soi chuak hetia ma kan lak na turai hian revolution pol te bama mi pui te le tang rual pol politik le ral do pol te nen kan bei ho don ani ti in KIO President General Enban La chuan Kachin social media rang sanga tar lang mogo karu atamin tuyalian marawata han ogas ni som pani sang ni som ni pakhat ninga ni mogok khopuya hian mizo chung kwa som thum vel in le lo nei in an cheng ve ani lunglu sen chi chuana rabilen mogok khopuya ru atam hlea lui tuya lianin kholai dunga liamani abikin sobong tha miauli ong mia tu khale main ta da veng te telin khopui chung hun tam tak chu tuilianin a hruta leimina ombok ni in mogok khotual mi ten an soi khatizong kha ni le phot moiro se